Kat badang jan kisngi tavut banjit ye kinong mikmat pajba saying dorbar Lok Sabha keladon bah ka jingye kawang keti ka jingye kentho ka jingye keni parlok ka jingye senia bat kumta terter nagisang sain berthai baper hapo ka jela hanin kesipan ha ka jinglet yelap election ka sang VPP hamaulong nongtlu haribah district kalami ka jingkam ba weud khot jongka NPYF ubabat ikakam kumu vice president ka NPYF nongpo block uba tebun renjan ula peniso sya ka sang VPP Henry Uneu somla ula pensai pajba baga jingkam jong ginong ilam ka VPP ka boong baw lej ban penyeso syakatik parti ka day tang ka jingkam jong kihi Henry kam syam la day kumta da ka ba uteu nong ilam dalade ula pensai bahagte ka jinglej yelap election ka VPP ha maulong nong telu mau usulej tang ban lej ngap hagte ka jingilang Henry kam syam la day baw lej penyeso syakatik ka sang Hagane ke jenmit ke bawa tebun rension ulawan ban pensai pajba halor ke jingkam jong ke VPP la senran lang do presiden ke NPWF Ribah District usam la pendap lang walang rengkat ru baru general secretary jong ke NPWF Ribah District. Yang dengar vice presiden juga nombor blok ngambil bentah hak ba penyeso Indonesia andai ngasulit snap yang ke meeting ke ba long men gasni om ba nyila penting lupa andai ngakum syok ngakman te ki khot yang terteng junga te ngamen se hari long breu kumno ngam phet nang tu bajaka te ngahap yen bat ngam nang su ban om kumne kum tai bat naklian junga kum vice president jong ka nompo blok ngat lang api bat nang trestom nam ta tadi ka MP election bat kumjuru ikam jong parti kiba mentah hak kumbalami hakilak patai kubor nga presiden jongka NPWF Ribah District nga don ban pensai hangne ba ka BPP kalakam ba presiden jongka NPWF Nongpo Blok la resign handai kadai ka kubor ka balamle menin haka meeting jongka BPP ha kitan maulong Ribah District kala yatuk bat kala ong ba presiden jongka NPWF Blok Nongpo ulami ba resign handai kamde kadai ka kubor ka batok bat ke bangsang nongrim presiden jangka NPWF nongpo blok udang long aktif hadu mata ulong imong kitam berpura menin hakatu ka jingelang ladon we na kinong kitam NPWF ujongi ubala hakajing long brio kajing bakla ulai kran batu bat ula kentak ya ketu kajing ni hapo kila patai kubor ba ula lejon saka BPP menta habayakan batu ula kubur ula ong ba kadai tang kajing syak penbor ha kajing bun katu katne ki noelam ula lek ngap hapo katu meeting henre menta habang kan batu udon lang bat ni menta district haba kentok bro santli ki konstituensi baru ki yuk jongka NPWF ni dang long klan ni dang long kawai hadu menta ngin krisan telitelan ya I madam amprin lengdo ibandai I kandidat jongka Shillong parliamentary seat hadu ketika sini buat nyikerman bagi sama jongka NPWF ha kate kasini kini bat yenra ya kejingjok ya madam amperin kubay